Biren gini haiba TF ki forensic report pikhatlak tabada court saokhre Manipur ki Chief Minister oiramba nongthombam Birena kangluk ki irang thoon atamnana insili haibigi warol yawa audio TF ki forensic science laboratory na report pikhatlak tabada Supreme Court na asawa phongdokhre Supreme Court na tha ahum ki mamang na forensic report pikhatlak na ba khan khraba so haujuk phawb hiram sigi matan report pikhatlak tabada Chief Justice Sanjeev Khanna amadi Justice Sanjay Kumar gi bench na asawa phongdokhibane bench aduna haiki Biren gini haiba audio tape adugi asum aran chapsana khangtokna bigidama athuba matamda forensic report pikhatlakna ba khan khrabasu haujuk phawb report pikhalaktre court na hiram sigi matangna kayam kuina ngaiduna laikhigadori bagi hainasu bench aduna phongdokhi Kuki Organization for Human Rights Trust na Supreme Court petition ama file tawduna social media da leak oirakhiba Biren gi khunjel ni haiba audio tape adugi matangda mapung phana investigation sa thabina bo wakalakhibani Justice Sanjay Kumar amadi Justice Satish Chandra Sharma gi bench the petitioner ki maikere lepkiba advocate Prashant Bhushan ki maduri audio tape leak oirakhiba sahi am henjilakle dubu haujuk phawba forensic report pikhalaktabana asum aran khangdukna bo honabada khurau thangale Solicitor General Tushar Mehta ki maikere lepkiba council amana sayolani gi matam pibina batakshin ki wafamadu taraba matungna Justice Kumar haiki madudi kumja English ngani ga kunga manga ki March ta ko na order thoktuna forensic report pikhalakna ba khan ki bane tha ahum haukraba so hauju phawba report pikhalakta bigi maram sapsana khangalakada bane forensic science laboratory na kanaguma miwe magi khunjel sapsana khangduna bohona bada matam kam sangbagi haina hangnaduna Justice Kumar haiki ko na hiramasi gi matang na makhata na ngaiduna leiba ngamlaroi petitioner ki maikeida Prashant Bhushan Elias Ras amadi Cyril D. Sujana Lepki, respondent ki maikeidana Tushar Mehta, Hizam Lenin, P. Ramesh Kumar, M. Sapra, Karun Sharma R.K. Devyas na amadi Lalima Das na lepkiari. Diyay tata na thombada mama masa likhidre. Tabada yamna nungaitaba lambi gi lebak thiba thawdo amada ngasi ayuk pung tarakra helakpa duwaida Thawbal District Hospital la layeng basa khiba mama masa diyay tata na thombada gi likhidre. Thaknabi ising pubu diyay tata amana thombada mama masa animak Thawbal District Hospital gi mamang maktada likhidabani. Likhidraba mama masa du Thawbal asawba pakhang Khong Lerakti Soiba Manithoi Loinabi Premila Sai Nifugu Nipana Masumaki Masanupi Atomba Arjun Saikuni Police Tagi Pamba Pau Matu in a Lake Hidraba Premila Masum Arjun Kinetic Honda Ama Tauduna Taubalom the Lalaga Taubal District Hospital Mapada Leba Road Divider Mapad Kam Lagalading Ida Impalum the Gikaxing Tam the Torokpa Laisnagi package drinking water purakpa diyay tata aman thongki bani hari laikhidraba mama masani mag diyay tata amakhada laikhibadagi manakta lerama miyamna laukthokna bohonaki thawdo oduda premiladi mafam adumakta laikhide masanupa Arjun Imphal gi Rajmistri pukhatpagi lambida laikhidabani eung manungdagi phangba pawgi matungina laikhidrabi premilagi masanupa Arjun kumja English ngani kungani thoida Imphal West ki sangangai da leiba Harvard School class 12 science pass toraba matungna medical entrance ki tuition yauduna lairibani amuko na sinduna GM Hall kungani pan suba Manipur Integrity Day gi thoram pangthokre yellow proof sing thak manana hingminana bohona duna lakli nando lamda masida khunda minari bi yellow proof sing manaba tha amada pun hingmina duna sakhot minana bohona duna lakli haina All Manipur United Clubs Organization amuko gi president Phairoizam nando luwang na phongdokre amuko na sinduna kumja English ngamaga samapan ga maudraga taretagi leptana pangthoktuna lakliba kungani palak suba Manipur Integrity Day gi thoram na makna wapamsi phongdokhibani mapal kangje bungda leba Manipur Integrity Pillar kanglu phurup kya na leisu katlawa matung GM Hall miyang gi mapung oiba thoram pangthokhi thoram madur amuko gi advisor Ito Tongbra poirai lemarol maira paibe apunma Manipur gi president Soraisa Memsa Kaboi Mothers Association Manipur gi president Atompi Kamai All Manipur Maitai Pangal Clubs Organization ki President Yung Khaibam Hayatur Rahamana Yauna Thaurangi Maroiba Mitung Ninsingoina Saruk Yaki Iri Pauzal Pause ki editorial Thoklibi irang asida PR lenga ki thawang miyamna apian boidri miyoibigi khang mangambagi pankhe amadi lei pankhe dugi wang mulan khrabada miyoibina sa olakpada kanana su thingma ngamloi miyoiba haibisi khwaidi ki wakhal pukning leiba pukning wakhal sizinaba haiba thawai panba jibisingi manungda lusingba amani haina singthanarabasu sa olakpa mikupta mama mapa masin manau amadi khunaibu masak khanglakte haibisi puari na dumak taksarabani numit
नुमित ताब लेती है मलेम के लेबाक्सिंग कोकनोन इकाई खुमना उत्पन्न मसा मसा की लम फाव पिथोक्तुना लोलम लेंगा ओइखिबगी वारी अखोई खुदिमंगना तानरबा खंगनरबा गाक्तनी नुमित ताब लेती है नरिब लाइरिक लाइसुद समी लनमिद खुसु खुलाइदा लंबा लेखिद्रबा ब्रिटिश का थेंगनबदा करिसु ओइखिदबा अखोइगी लायोइख्रबा इपाइपुसिंगना मखोइगी मरिंग जेलदुबु मया कुमनखिबनी माइतेइदी कनागी मफमदसु लानखिदबा येक्नबा अमतसु थमखिदबा खंगबुनी हेंजलगलबदी हंदबा थौना अमा लै हैबदु अदु खुदमनी कुमजा इंग लिसिंग अमगा चनिपानगा मौद्रागा मथुगी एंग्लो मणिपुर वारना ताकलिंग असिसु अखोइगी इपाइपुसिंगी सिंगलीद इ मरिक अमा सिलिबा मखै सिबा किदि मीगी मिखा पोन हिंगदबगी सरुक मिकुप अमत ओइरबसु निंखा तमने हिंगजगे खनखिबा अखोइगी इपाइपुसिंगनी ब्रिटिश की मकोक मंगा कंगलैपाकी मयोल केनखिबा अदुमंगना इपाइपुसिंगी थौनाबु ngasiगी मालेमगी मियामना खंगनरिबनी लोइनना इंडिया की निंगतंबदगी नोंगमा ngनखना कुमजा इंग्लिशिंग अमगा समापंगा निफुगु तरेक ऑगस्ट तरागा मरिदा निंखा तंबा पीखिबदु ngasiगी मिरोल सिना कावख्रगुम तौरे पुनमा अदु माइतै खकी वाफम नति कांगलैपा असिदा हिंगमिनरिबा चिंगबुरोय तंबुरोय पुनमकी अमतु ओइबा लिसिंगना पुरखिबनि हाइबसि ngasiगी मिरोलना कौरक्लबदि इपा इपुसिंगदा लंगजबा थोकनी नुंगसी चानना हिंगमिनरिबा कांगलैपा असिदा कुकी नार्को टेररिस्टसिंगना लैबाक मसा तादबा अपिकपा वाखलना अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा मखल क्यागी ललोंगसा थरगलिबसि सही अनि मपुंग फरकले स्टेट अमदि इंडिया लेंगा के अपुनबगी सक्तम सिंगनरगलबदि चपचाबा थबक लखोटकनी हाइबि इंडिया लेंगाना तत्तना लाउदुना लाक्पि मालेमगी लैबाकसिंगी मनुंगदा सुपर पावर लैबा अमा ओइरकलनी हाइना लाउजरीब इंडिया कुकी नार्को टेररिस्टसिंग थेंगनबा ngamdaba हाइबसि मनुंगदा करी ललोंगसा थरिबगी हाइबसि हंगदबा ngamdi हौकिबा सैंग लिसिंग अनिगा कुनगो हुमदोगी मे अहुमदगी सथरकलिबा मियोइबगी लिस नतबा कुकी नार्को टेररिस्टसिंगी सैथेंग मणिपुरगी मियामना फंगली असिगुम्बा टेररिस्टसिंगी खांग ngamद्रबा तंपाकता लैदिबा मैतैसिंगना कुकीसिंगना वखल तारकपा ngasisu ngairibani adubo वखल तारकपदि लाइरदना इंडिया लेंगाकी मतेंग लौरगा हेन्ना वांगलकपा सिना मैतैसिंगना ngasiदी करी फिरेब लौरकदगी हाइबा ngamlaktre इंडिया लेंगा मणिपुर लेंगा कुकी लालहौबसिंगी मरक्ता कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा निपानगी चटनरगलिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु सही सिगी फेब्रुवारी कुनगा मपन मतम लोइख्रबसु ममंग सही अक्टोबर 18 होम मिनिस्ट्री की नॉर्थ ईस्ट एडवाइजर एके मिश्रा मसुम इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिशियल सिंगर राउंड अहुमला कुकी जौ लालहौबसिंग वरी सानदुना रिव्यू तौख्रे हाइबसि मियामना ताबद नुकनिंगबा फावी कांगलैपाक थोकलिबा इरांग असी शांति हंजिलकली हाइना बीजेपी न लुसिंग इंडिया लेंगा तोयना हाइरबसु तंपाकते लैरिबसु की कैम्पसिंग सिंग दा अमुक थमलगनी हाइबा वाफमसिना अमुक करंबा अनौबा ललोंग हाइबदु तंबंगमदबा मोइरि जून 19 थोकिबदु ngamkhaiगini thawai 19 katkhibani asuk mathong huktaba kuki singi thawong इंडिया लेंगाना मै यंगसिनना बो होनरकलिबा सिना लमदमसिग अपुनबगी सक्तम ngaktuna thamang ngamngani haibagi thajaba miyamda singnaba फरकले कुकी सिंगी निगाई अखोई अदुमक येंगदुना लैरा सिरा हाइबसि ngasi ngasi mak mangna tariba asobo wangamani कुकी MLA तरागी निगाई MLA निफुगा मपन्ना थेमा ngamgadoribra हाइबसि सु mangna taduna लैरिबा यामनमक मरु ओइबो हंगने सेंटर अमदी स्टेट लेंगा अमसुंग कुकी सिंग लुसिंग सिंग थोकलिब इरांग असि लोइसिननबा वरी सानबा होरमनबसु माइ पाक्तना मखाताना सथदना लैरि इरांग असिगी वोरसिन प्रप ngamdabagi स्टेट असिदा लैरंबा बीजेपी न लुसिंग बलेंगाक्सु मपांगल कन लैतबदगी मखोय मशिलगी मरक्ता फमुनरकपदगी प्रेसिडेंट रूल थमदुना गवर्नर अजय कुमार बालान लेंगाक्स संपुनमक पाइसिलि प्रेसिडेंट रूल थमलबनि स्टेट असिदा अनौबा अवनबा खरदि पुरकलगनि हाइबगी थाजबसु मियामना थमलि अदुबो मियामना थमलिबा थाजबदु प्रेसिडेंट रूल लेंगासिना मपुंग फाना पांगथोकपु ngamdana लैरि हंदक साथकीबा पार्लियामेंट की बजट सेशन मणिपुर की बजट एलोकेशन सुपनतंगी ममिंगी ओइना पास तौकीबा मदि लाइरबना मपुंग ओइबा लमदम सिगी सकोत थौरांगी एहेनबा सेनपम यावदबा बजट ओइबना लमदम सिगी इकोनॉमिक्स अमदि हिरमसिदा खंग हाइरबा कियाना तोआन तोआन मखोइगी मोट चिंगफोंदोनखि बजट अदु ममिंगदगी ओइबा बजट ओइबना हौजुक मणिपुर थोकलिबा सही अनि था अनि हेलगलबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी लाना सिगी मनुंगदा मियामना थेंगनरिबा अवाबा सिगी फिबम फगलकनी हाइबगी आशा उथ्रि अमरोमदा जम्मू एंड काश्मीर की पहलगाम लम कोइब मियोय कुनगा मंगा यावना लोकेन अमा पुना मियोय कुनना तुक टेररिस्ट हाटखिबदुगी लमन खुंबोइना इंडिया जम्मू एंड काश्मीर का ताइनब टेररिस्ट की कैम्प सिंग अकन मलंदा सतखि मसी मरु ओइना टेररिस्ट की मेक्टु सथबा अखनब इंडिया की थौरांगनि हौसि स्टेट असिदा कुकी नार्को टेररिस्ट सथरिबा सिसु मपालमदगी संगसिलकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंगना इंडिया की इंटीग्रिटी द इफोंग फोंग सिंगनब हिंसा की थबक सिंगनि मरम मदुना जम्मू एंड काश्मीर सथरिबा टेररिस्ट की हिंसा यैतंबगी थौदो अदुगा पाखुम इंडिया ना पीबगु ngasi ngasi
Manipur Kuki narco terrorist in Satari Hingsagi Tagdok Singasi Pakum Pipam Tui. Manipur Togli Kuki narco terrorist in Landas, Indiana Yendun Lepam Tokti, Zabzab Pakum Pipam Tui, Atubud Irang solution to the Miam Gilenga Masempam Tui Hava, Pausal Pausi, editorial Miam Tamzeridu, Tentanasum the Miam Tamzeramgi, How's it going to the Miam Paus, Matan solutions, Ragamas Makata, no Bab that Miam Punang Aminasi.